Kani ketika batesi TV, bat Pdiang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shnong. Admissions open now. Gumba julong manlau Snem ha ka sitere gubnai kala langkot ka jing Pdiang buram ya ka jing wan Snem tamai ha Jowai ka julong ka ba Jingshongshit bat Shongkun ba na ka jing yesim menta ki Dorbar Shnong bat ki kentoj dong ba per ha sor Jowai ha gani ka sngi hadin baladep ka jing ya bamja khawai sngo ba ka ba shisin Snem haman lagi Shnong bat ki dong Jingshongshit ki mi pai ba ban lei shat kmen ha kan leng ki kentoj ka sor Jowai Hapdeng ki sur ba pun bat pun kende ka mensiem jong Jingshongshit Hakashi tarik ubnai kelalang kot mentau Snem arjar arfauru la saki biang ya kajing simenta shirhem hagani kajing shat kemen da barok ki Jingshongshit naduk ki long kme long kpa ki samla kentai bat senrang kumjo ki khna hadin kajing shat ki pai ba ki wan yu kjat sahayau musiang ban peni hakmat ki bor penia jong ka Jaintia Tourism and Environment Society ya kajing shat rengkat kajing ruai ki bakit jengmut bat ki rukam tem ki ba Jingshongshit ya ka Shnong ka thau ka ba khami tanat shushu mentau Snem kalong ba ka tanat pulit hapok kajing yalam jong Superintendent of Police ka West Jaintia Hills District uba Lagador CM ka balai simenta lang hagani kajing Pdiang buram yu Snem tamai Yau kiek balapan krek nak benta ke jing lek kemen Pdiang Snem tamai hagani sengi laot do state president ke seng NPP u Dr. WR Karluki rengkat ke jing don lang ki dekat ke Jaintia Tourism and Environment Society bat QA.
Snem puyo ikan di ale yang menang bagi. Hey yo, ale yang syarat in ham ya salam ham bayi yang kiwi. Cisim Snem puyo ikan di ale yang menang bagi. Ale yang syarat bayi, ale ham si dan walau dia usan ini. Ale yang syarat bayi, ale ham si dan walau dia usan ini. Kumlai Simoni yang Dorbar Shnong Karolin. Hati kami juga, nak besar dengan betul.